may hapon ba quick video ta karon. Mag-shoot ko weddings ka sa Australia karon and padung na sa daghan ng weddings and yeah, mag-shoot mig video is around 4K kung photo okay ra. So daghan naman kay video nga bookings karon. So I'm thinking I'm getting this. So yeah, ikuha gini nako yun. It's the Samsung 8 terabyte QVO. QVO. So, naghesitan ko niya kay nagthink ko ba basi kinahanglan siya kanang enclosure kasi ako man ni external drive. Nagthink ko ba nga basi kinahanglan siya enclosure nga kanang butangan mo extra power supply. So, di ko ganahan na kay portable ba. Ganahan ko kanang USB-C lang. So, kuyawan ko kasi most of the times kung dakog ka capacity and drives, maginang siya extra power. But I've seen sa mga forums nga kani siya nga drive which is the U-Green works. So, akong gitestingan, akong gi-format sa akong Mac Studio kasi para lagi na ako'y drive na ibutang na extra space. At the same time, kung nag-travel ko, daghan mga shoot. So, di rin ako mabutang 8 terabyte. So, yeah, this one works. Just to confirm and just want to help you out. Also, akong ihatag link ani niya sa ubos or pangalan. This is not sponsored. Wala ko'y affiliate link. Wala ko'y makuhang kwarta ni earn sa. But I just want to help you out, guys. If you're thinking of getting this is a very good deal. It's not very fast, but it's an SSD, so mga 300 megabytes per second yung hindagan. But yeah, it's fine. Works. So that's it. Cheers.